Zolok sali santilhu Nikela kulpal sa konjigreb li kakangel zolok sali santilhu li shamana in chokochish solpal chirish lishkuankilal likwakli kuchik chi yo. Lishkolomi li katsolpal chiru likutana inashche shpuk tesinkil resil lishkuaklihik chi yo li Crist. Le katsolpal nakatausa li capítulo 15 relihu 1 de Corintios le apóstol Pablo yoche atinak chirish li chabil esilal utnashchenak shpenkwa kishserak ili chabil esilala in reblah Corintios lishkabilchan haneb keshkul li chabil esilala in li roshil keshkyal shqeheb chishpa bankil li chabil esilala in ut ke kolekchan sashkaba li chabil esilala in nakatruchiril balain sa li capítulo 15 versículo 1 ut 2 Linashchit aqalqel apóstol Pablo chirish chishkhunila in haanak lishkwaklijik liqakwa Jesus chichoyo sashyanqeb likamenaq haan li qashal akhel ru choqre laqpapanel naqtishk'ulu sa lishch'ol naqliqakwa Jesus kikwakli kuchik chichoyo kuinka sachsoko kuihunak nashchenak nashpab liqakwa Jesus abanan inka nashpab utingana shk'ulu bali nashchelisan dilhu chirish likwakli kuchik chichoyo maka el yo chishpapankil utchish junila in akyeb ilchaq resilal rubelaj ma kwachal junna leplikeshtikib shpanunkil yachejokan nasheqeb el versículo 3 ut 4 cuan cosa li 1 de Corintios capítulo 15 shpen shinumsi cherulik arushin kulaj kwilain naqli Crist ki kam shpan li qamak jo akyeb ilchaq resil chejun shilaj shpan li santil hucha ki muqek ut ki kwakli kuchik chichoyo sa rosh likutan ho akyeb ilchaq resil chijun shilaj shban li santilhu. Ereta li yochishtieb ali apóstol Pablo arin haanak li esili yochishtieb ala anchirish li kwaklijik li qakwa Jesus chichoyo haan hun li esili aknaw bilchaq rubelaj li aknaw bilchaq nahter. Ho kanak li shkamik ut li kwaklijik kuchik li qakwa Jesus chichoyo Hanish tsaqlojik ru eblishchechi omli Dios chokre ebli poyenam. Ut yalah kuya inakataw chak resilal sa linakter chakrab. Hokanak chishunil li tajihok resilal nakliqagwa Jesus ke kwakli kujik chichoyo sa syanqeb li kamenak. Yo chishkotsbal huni esilal li aknaw bilchak nakter. Ut ebli te papang re tento nakteshpab nakliqagwa Jesus ke kwakli kujik chichoyo. Ut moko kamenak ta sa lishmuklebal. Hain hun reblish. Eni leblina lebli ángel rutish pa li natajen cre le qagwa Jesus. Sa ibli versículo 5 toh sa li versículo 8 nashye naqli qagwa Jesus chan chirish naqki kwakli kuchik chichoyo kishkut besirib chiruhe poyenam chirishain nashye li versículo 6 chikamain chirish chikaan kishkutrib chiruhe numenak o kalshka o manak li 500 naqayereza kashlan atin chiqasqi in Cuan kep chichuchu sa shyanqebaan na balebli tohyoyo kep ut cuan kep bahkwi kamenaqeb chik anakwan. Hain sa shona li nakish sibachak chishunila indi apóstol Pablo. Li naraj nashchenak li qakwa Jesus mokukak takwi kishkut besirib chiru hunakwi chipoyanam. Sa hunchik li atin yo chishchebal li apóstol Pablo patsamak reheb li sheilok tsakalre. Li sheilok ru li qakwa Jesus nakakshkwak li kujik chichoyo uchihokan Chojish olopankil uchishkebal chikanaw nakliqagwa Jesus relik chiyal kikwaklik chiyoyo. Napal reheb liqasqitzina indike ilok reliqagwa Jesus uthaneb lish testigo chandlihu Lucas capítulo 24 versículo 48. Kautnak nakapabla o nakliqagwa Jesus kikwaklik chiyoyo manak achikreru litoruk chishnawal kwi nak ustaikash qila o liqagwa Jesus sa pushpoyanamil chiyoyo matohata chikichikwakli kuchikichiyoyo abanan ko papangrik in liqagwa Jesus ain ustala o inka ashqilchaq nakwa habukbal chistolbal la santilhu qapatsaq liqaten religios renak toshten utrenak inka tashaq taqatsaq liqakolbal linaqataw kahku isashqabal liqagwa Jesus likishqashtesili shu amsaqaqaba
Badyo siya kung nakasinagoch bini churuli huk amo kain nakat koy bini sa kunchik likak angel.